Kei waho I te whare pāre mata ko ngā iwi e toru o pare hauraki. E uru ana rātou ki te whare, ki te whakarongo ki te pānuitanga o tā rātou whakataunga kreme. There's a lot of emotion. To call it a celebration it would be the wrong word, given the journey it's taken to get here, the work that's been done and everything involved. For Ngāti Tumutumu, this is part of the process to get our people back on our whenua. The question is that the motion be agreed to. Those of that opinion, please say aye. Aye. To the contrary, no. The motion is agreed to. Ngāti Rāhiri Tumutumu Claim Settlement Bill, third reading. Ngāti Tara Tokanui Claim Settlement Bill, third reading. Ngāti Hei Claim Settlement Bill, third reading. I understand. Te kaumārima ngā tau a Ngāti Rāhiri Tumutumu, Ngāti Tara Tokanui me Ngāti Hei e whiriwhiri ngātahi ana I te whakataunga me te korona. It's great to get through to this point, get the third reading done and confirm and set in concrete a lot of the structures and the asset that are going to go towards reinvigorating our people back on the aroha. Kia hoki ngā mahara I a rātama kaore anō ko tai mai. Nui aku me hiki a rātama kua ngaro. Kua ia te kaupapa. Ka whakawhiwhia ki a Ngāti Tara Tokanui he ono miriona tāra me te mana hoko tuatahi I ngē te hipraka whenua kei tō rātou rohe. Ko mutu ke ngā wareware, ngā wangawanga. Ahoko he wangawanga kei mua nui a tātou mā. Tēnā te mea nui ka puta ngā hua. Ka puta ngā hua mō tā mātou iwi, kia ora pai ai, kia whakatika te ara ki mua. Tēnei hua rahi anō mō tātou mana pare hauraki. He mea pai tēnā. I uru mai tātou, ngā iwi o pare hauraki ki te whakarongo, ki te whakatau I te karimi. Kia hau nei, tino hare koa hau. Ki te tau, kua tutoki ngā moemoe a ngā tūpunama, a koiama koroma, nā reira kua tino hare koa hau I tēnei wā. Hei tā Arlene McLaren o Ngāti Tumutumu, kua riwha ngā wawata o ngā tūpuna nā te whakataunga kreme o tōna iwi. Nāi nei, ka eke tātou ki te tahi taumata anō, mō ngā mokopuna, mō ngā uri e heke mai nei, ko rātou te whakaaro nui tēnei wā tonu. For all the iwi, the Crown apology acknowledges its actions and omissions left their people essentially landless, eroded tribal structures and dislocated iwi members from their pā and their kāinga, caused physical and spiritual hardship that remains deeply felt today. Mihi ana ki ngā kai whiriwhiri, kua whiriwhiria tēnei karemi. Aha koa te uauatanga o te tūkanga, and he hara te tūkanga kore hapa kore, he oi he tūkanga pai. Mr. Speaker, settlement bills often arrive in this House wrapped in language of closure and resolution. But let us be honest, in this House today, there is no settlement that can truly compensate for what was taken from our people. Ko te tumanako, kia motu ke e rā tūmahi. Nei ene kere mi hiawhitia tōranga pai anō I a rātama I te tahi ao hurihuri, I te tahi ao pai o rātama. Koina te mea nui ki hau. Ka mutu ko te tuki ngā tūmanako o ngā tūpuna o pare hauraki nā e nei whakataunga kreme. Macie Kuki, Aukaha. Ko te reo